Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, something like Benamangan the president. Of course, got this live video whereby, of course, he was talking about different things, and then that obviously he came link and also go miss the post. Yeah, so of course, at the 20th December, so go ahead, 2024. Yeah, if you can get, of course, account the Benin president. No, if you can get a live, there was a live video. There was a live video, as you can see. Wala so ita ke pfula hi toko akufamba yena kusala yini helesho mundzuku ku nga ti 1 ta January 2025 senta va nghena ka lembe ra 16 ni ka ni dominator Xitsonga. There's something to, I'm not sure, I think maybe in a sense, maybe le mahlweni ka movha la yona maybe akuna movha amahlweni close by, I don't know what's happening, but yeah, I'm sorry for the two sound you huma kwala ka movha wa Benin president, maybe akuna movha close by amahlweni o rhandaka, I'm not sure. Ni karhi ni ri munhu loyi a rhandziwaka ngopfu eka music wa Xitsonga. Ni karhi ni ri munhu loyi anga ambassador ya music wa Xitsonga aka tixaka letin'wana. Na khensa swinene, ni khensa Tintswalo ta Hosi, a hi ku va ni tlharihe ngopfu mara hi ku va Xikwembu xi ni favorile. Na khensa swinene. Ya Mahlasela yi hume hi October, vhiki ro sungula ra October. Yi hlasela November, yi hlasela xin'wana na xin'wana va nga xi tisa matlo ka Mahlasela wo teka a veka leyi. Hey, hi be vanhu Babanhu lembe leri va za ku basi John Vuligate. So of course he indicated ku is an ambassador for now our generation for now. I think yena nga first ngopfu like yena rhandza ngopfu ka Gaza as a whole. Hence loko khe nonse of course tigigi leti va ku tirha handle leti nga va ku tirha handle yena of course a rhambo ngopfu a ti vona to makadzi tetiyani vo King Monada hi xitalo hi vona ku tshama kha ku rhambiwa ngopfu yena lo Master KG and stuff like that. So yeah, in overall we have to agree ku yena va kha a represent for now in most cases vona mhaka leyi. And then in most cases lomu vutisa ku munhu we le handle for now ku va tiva mana artist Xitsonga ku na high chance wo fika va vula ku it's Ben Mayengana wena mhaka leyo. So mhaka leyo ya very 16 years of dominance, I'm not really sure, I don't really understand because when calculator la yini wisa ko ma 2009, so yeah, that shouldn't confuse him. Mina ku is 16 years of dominance sinjani from the one I still don't understand because loko ni langutisa mina dominance ya Ben president is 2011 nakona kwala ni nga tlhe minus 2 years ku hey adifikini wo sungove ka man'wa malembe we know which years wona mhaka leyi. So I don't know lero ku hi mina Master T mi nga lwa around 12 years of dominance wona mhaka leyiwa. Mo wana mina n'we. Yes, na khensa swinene ku va mi stream album ya mina, ni postini na ti-streams ta Spotify mi swi vonini. Hakona hi posted I'm nga mi swona na ti-streams ta chavisa swinene ta chavisa swinene even on YouTube of course akhe hi kombisa like album yi streamiwini by far ka Ndzumba hi yona the biggest album ever made. The biggest project ever made ka Ndzumba loko se hi khe hi cheka like in terms of nkarhi lowu se hi nga kona wa online sweswi kha swi tikomba kahle is the biggest project ever on online streams. Even in general kahle loko se hi khe hi langutisa in terms of online na ka Gaza hi yona the biggest album ever made. Yi break ti-records to tala swinene album ya Mahlasela ku lula ntiyiso guys, yi hlaserile swinene.
na khensa swinene support ya n'wina. I know a mu ndlela favor ko va ku swo ba vhela ka industry leyi a ku na favor leswo cili ya yi ku munhu cila ka vanghani va yena swi nge tengeri swi ku ngeri. So Mahlasela yi dominating, Magic yi dominating, Mahanyelo, Malwela, ku fanfile album ya tihiti total. Vaseketeri va mina chuzani ku mina ku tsema hi rini un'wana na un'wana u na radio ya yena. As you can hear, so most of message would direct to his fans. If you get to a kind of video, Ben Mangan is directing to his fans who are were based on similar one of our Zakala. Because the youth Samalambia Shupa very well, and I ended now even various videos, Kushangala, another votes and stuff like that. So Ben Mangan aired to his fans, our choose. We not fans style message would direct to his fans, Scott video, not in general, but to his fans. Tanish Mr. So what tlanga radio ya yena u xipikara xa yena a tlanga leswi a swi lavaka. Mr. in radio kama loko ku hisa bedelana na vanhu hi lwa na vanhu ku hundzile masiku lama technology yi cincini masiku lama. message lo mutweni we saw straight ka radio leya hina Munghana FM ku Mr. Ndensi also emphasize ku radio na to humesela radio is trying to say ku nkarhi ku hlasela Munghana lweni ku hi bena president hi ti mata simra tara lembe leri tsemaka u hindi. That's what is trying to say, I guess. So munhu a tsemi lembe hi leswi a swi lavisaka xiswona. Okay. Hi vona tinqambi ti duma via TikTok. Kona kuna virus artist nga duma hi TikTok va mavongo va fana wo music ya lwa to be specific dume hi TikTok straight lwa hi un'wana wa artist ni nga yi ponta ku straight ka TikTok yona yi nga n'wi pusha swinene. Futela ku ri TikTok yona se i wise na TV. Se mara no lava ku vulavula swa ku tala no va ku tata ku khensa. Vaseketeri va mina na khensa swinene and xin'wanyana la ku xi hundzisa i ku ku ve na le issue ya le Colombia leyi ni ya ku cineni kona. Wangumlanda ku Master Team akala Colombia hi vulavule ngopfu se ma yi tiva kambe swi ta i gigi liya hi nga fika vona bena president a fika khansela hosi ngopfu Mr. Bosa xikandzeni a fika komisa a nge cini na yena a nga cini na tihonci and stuff like that. So hi yona la a vulavula ku hi yona bena president la ka this section. Mina a ni pfaleli munhu tigigi. Mina ni byela n'winyi wa ndhawu ku ni nge swi koti wena yi choose ku u lava mani ivi ya tikhetela loyi a n'wi lavaka na huma mina ivi vo va ku nghena hi lava wena swi ta ni vangela swo vulavula va ku hi lava wena. Guys, daylight swi twini ku swi ndise kwini kwala. So event organizer yona yi va ku yi na choice bena president ku hlamuseleni kahle ende loko kombiseni ku a lavi ku huma le Colombia vona va fostela va ku va lava le ku hi hlamuseleni mhaka yi va clear. So the event organizers hi tona ti chuzaka ku ti lava ma responsibility ya Ben Mayengani ne ya yena a nga la ku cina na Mr. Post. So the event organizers tona fika ti chuza ku ti lava ma I think mhaka yi clear enough. Hi le ka competition i chuzini ndlela leyi u la ku famba yona hi le ka competition na yena hi ndlela yin'wana a faka ala na yakwa a nga cini na mina. A nga swi koti ku yimbelela munhu wa n'wina wa dyoha kahle a nga na fan base a nga na ti-fan a nga na vaseketeri vanhu hinkwavo va rhandza ku Kasongo nga xi ri Kasongo loko mina okay yeah continue va zonda ku benya a ngo rhandziwa wo va na vanhu lava zonda ku mina.
hali ya tika vhele hikuva mina I can't really prove it if impela hikuva vanhu lava va zondaku Benny Mayengani per se I don't really know ya tikanyana but yeah, in terms of support ya swi nga swi kha swi hi komba tano ku a ngo va na a huge fan base ku hi nkarhi wa sweswi mara hi nga koti ku va hi verify if impela ku tlhela ku na vanhu lava forse va kha va zonda Benny Mayengani in between. And the Benny Mayengani, I think bubble gum must be 2 months, should be 1 month. The Benny Mayengani, the Bama Lembota. We can agree on this. Yeah, we can agree. That card still doesn't smoke. Look, perform. I don't like the defense. But I did saka shinan by the performance. And I can show now. But performance similar to Kali. La iya kwa avu yes. Still, look, perform those songs. What a crowd. I can hit saka shinan. Ngela live in Vamalambani. The recent go for the other card that they have and Vava Gina shinan and stuff like that. Loko u lava ku swi cheka kahle u swi languta kahle ku President Mayengani va tlanga ti classic languta your favorites u nghena ka TikTok u vona ku va posta album ya 2011 va posta album ya 2012 2013 14 15 16 swa ku vanhu va va na mbitsi va posta loko swingoma swa ku huma kamena vengelungi akamena vengelungi mina ni bati hit na swo ni bait sweswo December 11 kan bait monya ni bati hit like ni babza music ni babza ku yimbelela mina ni rhandziwa ku ngopfu mina ni ngele ka ti profile picture ta tifoni ta vanghani va n'wina Okay. Ta n'wina mina ni postiwa ku ngopfu vanghani va n'wina ti family ta n'wina so ni ti computer na mina la computer ku na mina hi loyi ni nga n'wi languta la foni se a ni phikizana na munhu un'wana na un'wana i navela ku va mina hi matlhelo hinkwawo the booking rates aka Gaza munhu a rhandziwaka ngopfu wa vona loko Machangani ri 4.5 million ku ri mina ni number 1 la ka 4.5 million as a very his point of view but in terms of fan base I have to agree guys I have to agree ku hi nkarhi wa sweswi at the moment yena rhandziwaka swinene wa rhandziwa swinene tanihi swa hi vurini of course even outside va ka bukiwa and stuff like that loyi a rhandziwaka ngopfu loyi a nga na vanhu vo tala se ni ta lava yini ka xikwembu swin'wana ku tala ku to va ku munhu wo lava ku irritate xikwembu se tala ni vona to loko ni nga ni bala ntlhaveni nkulukumba loyi a ni rhambini le ntlhaveni a ku kombela ni performa ra vumbirhi loko ni heta ku performa swo a xi fikile Mayengani mos munhu la za endla a za ku performa kambe loko performa kambe it's another man phe okay a hi twi ni mi rhanga phanda la yi rini very a ku tlhela ni performa ta ku hakela naswona va ta ku munghani wa mina ende a ni nga ni rambiwa the last minute va ta jika ku va ku hey munghani wa yena hey Stephen ku rhangana mali hey munghani wa Mayengani nga ha ri na jikijiki nyamuntlha i va Vasankulu hey wadi hotele yena le ndopeni hey vasa wadi mintsona mali a ri ni swi twini vhele i swi vulekana ka nhlawulo swi ngo Mr Boss and stuff like that va n'wi zonda and stuff like that so Benny Mayengani of course is a reference ku swi ngo Mr Boss before i before Stephen Kuhurle ora mhaka ku a ya na mali ka na mali bra Benny Mayengani obviously a swi tiva swa hotel ku i bife khale of course muka papa xinyenyana ku ya go ndzopeni a hi na tinsimbi and stuff like that mara sweswi kombisa ku va n'wi zonda se hayi swa ku swi hetelela swi va complicated at times hayi swo hetelela swi va complicated ende munhu loyi a lava ku phikizana na mina i faka a endla swo tlula leswi ni nga swi endla mina
swi tele ngopfu beti shutdown to tala ngopfu ndlela leyi ni nga yi famba loko yo mila nhova vo tala mi nge yi fambi as you can hear kwale leswi kombisaka swo bela mangi president ngofu Mr. Bosa la compete fika ndlela leswi nga swi endla such as the shutdown and stuff like that swi tele very leswi nga swi endla bela president of course no tata against stadium and stuff like that swi tele swinene endle matimu yo tala even this year very endle matimu hi swona ka ti-online streams and stuff like that swinene and amahlweni ni mi endlela tihiti Mahlanga mi va na madyambu lamanene mina ni ri Mahlasela xi le ka Ngove hi leswo Mahlanga If I had the